Babe siyabonga kakhulu mani. Okay, ngiyabhala kona bathi nje ngeva lokungazi ukuthi angithumise ngibonge lokuthi uzama ngawo konke longakwenda ukuthi umuntu avete lokwahlanyelwa nguNkulunkulu kuye. Chubeke mnakethu, chubeke inceke yaNkulunkulu ngoba lenkonzo loyindako ukuthi nje umuntu akhiphe lo mlayeto kushumayela lokwenza ngathi lengakuchaza kanjani. So siyalithandazela ke lelibhodo elikhulu ukuthi lisondla iAfrika. Siyakholelwa nalokuthi lisatawondla umhlaba wonke. Logalaza lona labanye abadi ukuthi kubongelela unato logalaza ngilokuthi sizaqala lokumusho ukuthi lelibhodo elikhulu awuliphakeli sowulephulile, uliphakela lisetiko. Lelibhodo leli alipholi, lihlala licaphatela njalo. Ngawuthini ke ngalelibhodo ngoba lelibhodo leli nawungimake uyakhona ukuthola kudlala kulelibhodo. Nawungibabe kulelibhodo uyadla, umusha uyadla. Ngoba lona liphethe tonke tinhlangothi lelibhodo leli ngoba utawukhanza lomusha amkhonda uNkulunkulu kuphakelwa nje kulelibhodo. Siyabonga kakhulu ke nakuwe enceko ngaleto tandla. Umuntu noma ngabe uhlabela uyale ayele but you try by all means ke ukuthi senoma ngawuhlulekile ngalelo phimbo lakhe but ngaleto tandla ukhanze ukuthi lo music sesingakhona ukuthi siulalele wondleke umphefumulo dishintshe impilo. Sithi ke ngalawo magama mfowethu uNkulunkulu sengathi angachubeka akubusise undlondlobale nawe ungagcine Afrika kuphela kuleli laseSwatini noma ke emaveni onke Africa but uye nangesheya kwetilwandle. Siyamkholwa uNkulunkulu Jesu angakabuyi lokuthi utayivula mfole leminyango uthi khanze nawe lento uyenda so uyenda like ivele sekude lokungakuvimba ngoba financially tabele ngapane sayisimile. Sithi ke nathi ke spiritually siyayivulela lengapane iminyango ngegama lika Jesu. Siyayithandazela nje ukuthi ichubeke ngoba sesitibonile titselo. Jesu ke bekakakhulumi kuphela ngemagama, bekabonakala nangetitselo. Kuthi khandla kwakho nje mfo uye uthathe leyo artist uyicatulule uyikhoche. Kwesinye isikhathi sinengani singema artist but khona lapho ukhipha wena lokulanga ekhathi lokuvalelwe. Chubeke mfo, akubusise uNkulunkulu akuphe netikhathi ekuthandaza ubathandazele labazalwane ngoba bangaze balethwe la kuwe bantu bajoyina ingapane yakagalaza. Kusho ukuthi sekufanele usubathwale nawe ngemthandazo nabo bathandaze. Chubeka ubakhuthathe ubabeketelele leso sineke nje mnakethu. Siyabonga kakhulu nekuthi ke kugcineni usikhethela those studios leti best lethi tawukhona kusinesici sakhona simeshe onke ama media houses la khona nala eAfrica lisinawo. Siyabonga kakhulu mnakethu. Angibusisele wena uNkulunkulu angakhohlwa kungibusisela ke nemndeni wakho nemndeni wakini anigcine nibusiseke in the name of Jesus Christ. Amen. Waningela endoda